Swastiastu. Sadurung titiang jagi ngawitin inggih matayang Dharma Wacana, nugrayang titiang jagi ninayang angge. Wastan titiange ayu melandari, titiang embas rengge sekekeran. Pinanggal 3 Mei warse 2 tali kalih. Titiang mahasiswa saking jurusan Dharma Acarya Program Studi Pendidikan Sastra Agama lan Bahasa Bali semester 5. Sane banget kusumayang titiang Bapak Made Susilo Putra lan ide dani pamiarsa sane banget kusumayang titiang. Sadurung titiang lanturan nugrayang titiang ngatura rasa angayu bagya manjang reng ide sange widiwasa santukan sangkaning astung kertewar nugraha ide titiang lan ide dani sareng sami prasido mapumpul iriki gumanti ngemiletin Dharma Wacana. Ide dani sareng sami pemekas ring batan murah sekadi asa puniki nungguin Dharma Wacana sani jagi aturan titiang sani mamude dana punya. Manut susastran agama Hindu, dana punya merupa kapatutan pinaka swadarmani urip. Dana punya sani kedasaran antuk kapatutan kesinanggah yadnya sani dahat mautama. Ring dana punya taler wenten pengabdi utama skala miwah di skala. Sadurung mausan ide dana punya patut taler kauningan indek napi kasukseman dana punya punika. Ide dari sarang sami manut wangun kurunan ipun dana punya mawin saking kalih kuruna. Inggih punika kuruna dana miwah punya. Dana sani meteges aturan paija utawi pawawah sani kelautah mangkin ke baos persembahan. Raris punya meteges becik lascarya rahayu bagia utawi suci. Dados nyani dana punya meteges aturan utawi pawawah sani kedasaren antuk pikayun sani suci lascarya lanten pamrih. Ide dani sareng sami dana punya megenah ring sejeroning herdaya tegesipun dana punya patut kemargiang melarapan pikayun sani suci nirmala lascarya nenten banget pamrih. Napi malih sapunika waning iraga mijil embas pinaka jatme sarang sami mesemeton sarang sami pekardi ide sangyang widiwasa saha kareka medasar panca maha buddha. Antuk punika ambekin manawa sani kebaos ai widi sampet patut kelaksanayang mawinan prasida ngemargiang swadharma padan medana punya manut tetua ajaran dharma nenten jagi nyuguhang dewek. Raris sapesira sani patut nerima dana punya punika ring kekawin Ramayana sani mategas sani patut menerima dana punya punika minangkani anak tiwas jadma nista dama jadma buta bilih itu sang guru nabi liana ring punika taler asing-asing sani melaksana becik. Punika mawinan ide dani sarang sami pinaka krama Hindu rikala medana punya nenten dados sakita arep. Patut manut ring dedauhan miwah sani sapesira sani patut nerima dana punya punika. Gumanti prasida nyujur kasujahteraan jagati. Ide landadi sarang sami sane wangyang titiang wantah kadi asa punika titiang prasida nguningayang atur titiange majeng re ide dani sareng sami mogi-mogi wenten pikonahipun menawi wenten atur titiang sane nenten manut ring arsan nugrayang titiang nglungsur geng rene pengampura ping banget
sinap titiang naturang paramesanti. Om Santi Santi Santi.